lambat aja. Selamat pagi. Lima raya. Sikap sedia. Mana tarimu? Ombara heya. Ombara heya ho. Kami si hantu rimba. Siap. Tempat kering, jangan terus. Aspal. Gampang, gerak.
Dari pagi saja. I waited painfully for not to fall again, trying to silence the fear within me. Out of the nightmares, I felt a stinging kiss and saw a crimson stain on her lips. I have to know your name. Where have I seen your face before? My dear one, don't you be afraid. Forsaken, I have come for you tonight. Awaken, look in my eyes and take my hand. Give yourself up to me. Take me far away. Close your eyes and hold your breath to the ends of the earth. Forsaken, I have come for you tonight. Awaken, look in my eyes and take my hand. Forsaken, fly away with me tonight. Awaken, renew my life. Now you are mine. Give yourself up to me. Lambat aja.
bawah, nggak pakai kanan. Lihat bawah. Jarak ke dalam. Paling bawah. Berhenti. Tiarap semua, tiarap. Gak ada kepala yang nongol. Panggilan luar biasa. Kita sudah segera memanggil. Kapan saja harus tahu. Hah? Berapa kamu? Siap, jumlah lengkap. Berapa lengkapnya? Hadir, lengkap. Berapa lengkapnya? Siap, 15. Agak lengkap. Antenglah! Berapa kamu? Belum itu. Mana orangnya? Pulang lagi sakit hati. Perang kan? Tengok bulunya. Mana apa sih? Kita mainkan terus nih. Main ah. Awak ule. Bila cinta didusta, hati mulas gelisah. Hilang kekasih hati, hidup jadi merana. Insan jadi idaman, kini dimiliki orang. Cinta yang diimpikan putus di tengah jalan, terpaksa mengalah. Apa menyimpan pandai
Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Bukan semata-mata menunjukkan kesombongan, tetapi mereka juga menunjukkan sifat kejujuran dan rahasia. Walaupun demikian, sifat kesatria tetap tertanam di dalam kerendahan masing-masing. Demi keadilan berani maju sekalipun jutaan lawan. Inilah yang bersangkutan hanyalah Imam Aceh. Tujuan dari adanya ini adalah untuk membangkitkan rasa semangat, percaya diri, dan kesungguhan, serta meningkatkan rasa kebersamaan.
berdiri